Shari amafaranga nashize hariya ntawe watoye. Washize he? Yari hariya ku meza. Angahe? Yicariye ndabusha. Amafaranga angahe? Amafaranga y'abandi nakweretse ejo nashize hariya ku meza. Y'abandi? Yarangaye? Yari umubare ungahe? Sinakweretse ejo ko wigisha nkaho utabizi. Wayanyiritse ariko ga ntabwo nawe hano. 300 nayishyize hariya ku meza nyibwirira ngende naje. Nawe wari wayabitse nabi. Ariko amafaranga y'abandi uzugenda ukayashira ahantu hagaragara kumugaragara. Izuba riva. Shikibiki. Oya reka nkwereke ikibazo kuntu tugikemura. Kandi nyine kimuraseka mwebwe nukaho Oya reka nkwereke. Umva mumpeza amafaranga y'igende. Ikibazo kuntu tugikemura. Wewe zana nimero z'uwo muntu. Siko? Nimara. Jewe mwandikire. Twongeye kubaramutsa abakunzi b'Umuhira Studio amahoro y'Imana bane namwe. Twari tubakumbuye cyane. Peace and love. Turabakunda cyane kabisa. Hanyuma nkuko musanzwe mubimenyere hano kuri Umuhira Studio ni plank, tubazanira plank zigiye zitandukanye zikozwe mu buryo butandukanye. Namwe ubwanyu tuzoba plankinga abafana b'Umuhira Studio. Tuzoba plankinga umunsi umwe muzabibona kabisa. Hanyuma dushimiye support yanyu kabisa ko mudukurikirana mugasharinga video zacu mugakora subscribe. Turabibashimiye cyane kabisa mwarakoze. Uwo ni umutwaro utoroshe cyane kabisa. Murabizi ko media yacu kiri imbere, rero ni byiza ko tugira ubumwe, tugashigikirana, tugafashanya, tugakurikirana ibikorwa byacu. Manake ibikorwa bya buri wese uje kuri hano kuri media ukora ibintu byiza bidateye isoni, ni umuntu wo gushigikirwa cyane. Kubera ko murabizi akamaro ka media, ibyo zose murabizi. Hanyuma rero uyu munsi murabona ko turi kumwe na Sheikh Hamidu, yitwa ni Sheikh, murabona bimeze, ni umushehe kuva muri Europe, niwe akorera akazi k'ubushehe. Joshua muramuzi, ni umu director muramuzi, muramuzi kabisa, ahora akora amaklipe n'ibindi, ni umunyamurenge, usikate tama, ni ukumushigikira nawe. Hanyuma rero uyu munsi plank tugiye gukora kuntu uburyo imeze. Umugore w'uyu muramuzi bahora bakina plank. Rero plank kuntu imeze, hari ifaranga yafashe yagiye gushaka muri ville, arahiza arazitora, barazimuha, arazizana mu mare azishira muri chambre. Rero uyu nguyu journaliste Umuhira Studio arahiza arazitora. Aristotle zari farangizi ni 100 by'amarundi abatayazi. Magana menshi apana magana gusa. Magana aya majana 3. Tugiye rero aya mafaranga umugore we yayabitse ngo muri chambre. Rero gisubizo yayatoye niyo tugiye kumuprankingira na amafaranga y'abandi. Agisubizo agiye kumubesha ngo yayabetinze siko? Yego. Waya betinze turebe reaction yiwe ari buze kugira. Na betinze abantu batazi kubetinga nuko gupariya amafaranga cyangwa se kuyasheta. Dore uja gusheta ifaranga kuri ngurye nyinshi. Kurumva? Rero hari igihe usheta ukarya, hari n'igihe usheta ukaribwa n'umuriyoni, hari n'abaribwa umuriyoni ugashira. Ubwo rero turaza kumubwira dore ayo batugaruriye niyo tumubwira mu 1,300. Iyi ni oya ibiceri nta kibazo. Rero ngibi yani ibindi tumuzanira. Nizo batugaruriye. Iyi ni 500 n'ibiceri, ni 500 n'ibiceri bingahe? N'ibiceri 4. Kurumva? Ni 500 n'ibiceri 4. Urumva rero ubwo bazaba baturiye 299 nangahe. Kubera ko twagaruye ubwo batugaruriye 700 muri 300,000. Ubwo nangahe. Namwe ni ikibazo tubahaye. Madesa konje. Mugende muduheze inyishu umunsi muri commentaire. Ubwo rero ayasigaye muri 300, muri 300 aya niyo asigaye. Ubwo rero ayandi niyo baturiye. Aya ngani niyo bariya aya. Si ivy'ukuri ntago turi buze kura betinga kugira ngo turebe uburyo ari buze kwitwara ku mafaranga y'abandi. Murabizi plank yari yakoze
ambesha ngo agiye gutaha ngo ibiki amaze igihe ankorera prank nyinshi noneho uyu munsi niyambaje mugenzi wanje kugira ngo aze kumfasha turi uko twamushobora narira twese turamuhoza nta kibazo turamuhoza turamuheza imbombo turamugura imbombo muri aya mafaranga ibaze nk'umuntu 300 ukamugarurira 700 kandi amafaranga y'abandi narira nawe murabireba naseka nawe n'ibindi ariko ico tuzi sinzi uburyo ari buze kwitwara ubwo rero mukurikirane ukuntu biri buze kugenda kamera tugiye kuyihisha noneho ubwo ico nzi cyo mukanya numvisha ari kuvuga ngo agiye gutanga aya mafaranga niyo mpamvu na iyo idea hisinzamo yumvisha avuga ngo ya mafaranga ko baramusaba agiye kuyatanga ico nzi cyo ubu wenda agiye kuyashaka nayabura arahitaza ambaze ko nshobora kuba nayabitse ubwo naje nibwo nza kumubwira ko na betings nayashese nyine bakayanja abagabo biki gihe baza betting do cyane kuko hari igihe bettinga nkayo ngaho ugasanga urunse na menshi ugasanga uguze n'imodoka zo bibaho hari n'aba bettinga turasamira akarya ni na 10 miliyo zo bibaho kabisa rero mukomeze mudukurikirane abarapari ibyo bintu ntabzongira abarapari kandi azaribwa gusa ntabzongira arambeshe ya midu sawa mukomeze mudukurikirane kandi mudushigikire turabasabye mutube hafi kabisa kugeza iyi prank irangiye turebe uko aza kwitwara ubu rero aho tugeze tugiye gukina kamari n'uyu mutipe katwe tugakina turebe n'ukuntu kaza kamera twumve n'ubutamu bwako example ariko urya ubundi ntabwo azitwara aha rero turarindiriye agira arondera hari amafaranga tugiye kumutsinda ngo muhebera ni muhebera aha naha muhebera akaba kudi bazavuga mu kinyamurenga iyi ni 50 abantu bakinya kamari murabizi mu kinyamurenga ari ukundi bazabivuga ubwo nje nintora hano uzoba ntoye muhebera ubwo rero nawe natora aha azaba atoye nde 50 share mido ubwo rero nzaba nkoriye angahe ndato iyi ngiyi hano muhebera muhebera ubwo nje ni 50 we ni waragiga Uragiye zero kuri gira ikaje kumurega murebe giraze iradukira kamara kugira ngo bareka mfitanya bikana amafaranga yabike ntaseruke ngo abwire aha niyo turi buze kumuhereza n'ibiceri araje gira vuba ahubwo araje saza ari gushaka amafaranga karashaka amafaranga ahubwo nanga reka tiyabiki kurumva sanza ari gukananga sanza ari gushaka noneho kitansohoka vuba atarambaza wikarme mwanya karame ihisha kamera wowe kurashira hanga kubona ihisha rero itereka hari gira vuba rashira imana aha cyangwa hari cyangwa Shari amafaranga nashize hariya ntawe watoye bashize hari ku meza angahe yicariye ndusha amafaranga angahe amafaranga y'abandi nakweretse ejo nanashize hariya ku meza y'abandi yarangaye yari umubare ungahe sinakweretse ejo ko wigisha nkaho utabizi wayanyiritse ariko ga ntabwo nabo hano 300 nayishyize hariya ku meza nyibwirira ngende nacyo nta yandi yariye none wabaye gute 300 ko si yayandi sho yabaye gute rero ntabyo ndimo n'ibyanyu byose birandira mubwire ngende nakira yarayandi umva basi nditwoye mu ishuri nko mu kwezi kuza kandi kubwira ko namushiriwe nyine ari kumpamagara niwe noneho yikanyana tuzoyamubwira ko tuzoyabona mu kundi kwezi nyine ari hehe bazi ese kwanza ni amafaranga ye ni amafaranga y'abandi umuntu yampaye mbabarira mbere ya zose niki cyabaye ko waje kuntera ubwoba nimba ari amafaranga yari hariya nari nzi ko ari ayawe nari nzi ko ari amafaranga yawe ndangize nese ari ayanjye sinakubwiye ko ari abandi noneho ndangizega nari nzi ko uri kumbesha noneho ndayafata jewe na midu ko nta mafaranga twari dufite hano
amafaranga twari dufite promesse ya kuri kwezi kuza nko kumwisho wako niyo mpamvu ndi kubwira twozoya mu ishuri cyo gihe ndagenda nja kuya betting iki turayabetinga twari tuzi arakene byihutirwa twari tuzi ko turya nka byibuze nk'imiliyoni 5 nguje kugira ngo twayabetinze n'ukuri baratujya arashira hasigaye byasigaye ngo amafaranga abandi urafasha ugiye kwekina kamari ibyo bintu bibaho none so wowe yaje kujya miliyoni oya mani nimukaza muzana je ndabizi ko ama brag yanyu mubireke ibyo bintu ajya asigare man niwe yafite oya reka ibyo bintu bebe meza amafaranga abandi je gutanga engaye mwari cyo mitana wowe mbakubwira oya ni mureke mu brag akira amareza n'ukuri nizo baturiye cyangwa duheretse baturiye madesa 90 kombye gutyo uharuye nawe batugaruriye set samukuri none ureke sheringa imbabarire natwe ndeka n'amafaranga twayapariye na ega none nk'iyo nyajya ndi bari kwishima uzi ko ari abazarya za miliyari bapariye nese ibyo bintu kumva none ni cyo gire excuse vraiment tugire tuzoyamo kundi kwezi nawe none ni cyo cyaguteye none mbase watekereje gute uje gusheta amafaranga y'abandi uje kuyakina kamara nabo iyi match zari zigiye gukina nariko mbona zose nzizeye ko zitsinda noneho rero nyine bazavangwaho umwanya yanitse ngo izuba ntiriva nuko bama bahajya nukuri nabaje twabaje gusheta je ntabyo ndi kwemera je nashese sase nkanti wogize n'Imana ko baragoheza nangaye nawe ahita sheta none muri twasa kimurambeze none ndomiye tori set sanimbugura amata umwe nyima no muntu ndamubwira gute tuzomuheza yandi nawe nyine kuri amushigikira nta n'icyo ngo bagore bikiye none sinagize inde nayashize ara kandi namubwiye gahunda yayo tubabarire kandi wabishitse ariko natwe ngiyo tuyajya urumva ko twese nakubwiye ko cyoketa uko naniteguye nashatse cyo yatsandenza wo ngo ndashaka nawe wari wayabitse nabi ariko amafaranga y'abandi uzugenda ukayashira ahantu hagaragara kumugaragara izuba riva none kurarira nihangane tuzoya mu ishuri ibyo bintu sindi kubyumva ko murambesha ntabwo ndi kwemera ko turagubesha ngano urogende urabone none se basi wavuze ngo washese ngo sase kandi nzi nazo zayi Amidu nawe yashese ngo iki umva mubwire sibyo buretse banzurike kwana sibyo nawe ureke kurakara sibyo wihangane hari ahantu tuzokura n'amafaranga nyine bazi bindi tuzoparira turya yandi noneho abe naya setsa baza umve kuntu guparira biza bimera tuzi guparira iyo upariye ukaribwa je nawe mfitantinyi noneho Amidu arambwira ati utarasheta reka nawe sheta usase nkatasigaye kandi je nigeze kurya amafaranga menshi nivyo yambwiye noneho nawe ubwo niyo waguhenze rero urumva iwe yashese sa 40 kombe sa 45 ni konyi beka mu blog umpezi faranga nigendere nakereje wakereje ikinyabona mubwire basi urumva gira kubwira sivyo arantu dutegeye ifaranga sivyo arantu dutegeye ifaranga ureke turagenda uyu munsi ari wa match kandi araryoshe kadupare nayasigaye nanone ngwiki tuko kwasitunda babaye Jesi ndi kubyumva ibyo bintu ni mubireke mumpeza hano amafaranga abandi ngende ntinyenge aya ngato navamo na transport imvana muri ville uwo muntu yiwe yari yaguhaye mu bigenze gute ngo yamutwaza none se waretse kwigina ni nkaho utabizi ni wari bizi byose sinabigusaba jega narinzi ko wahise basi iyo ufu mufata ajya yacu ukagenda reka akaba ari gukoreshwa reka gufata amafaranga nabonye arangaye hariya nabonye amafaranga yararangaye wurika ko yayakoresha gute ariko mani mwaritse kwindisha umutwe mukambwira amafaranga ari ngendo ubaze yari kuri kazino ari twapari arashaka kwereka isamaresi noneho hariya twabetinze twaba tubyihagaruje baturi rega barana abazungu n'icuma c'abazungu cyayamize kabisa kare noneho baye gute ni Amidu wenda niki kurya rimwe ariko bya kabiri wenda nawe kanye niki cyakubaye nukuri ntacu nayashese nyine nako numva nizeye konje ariko ukagira ushita amafaranga y'abandi none kara kugereka akagwenda kandi ukora y'abandi asigaye yawe washize hariya sinagusobanurira ndakubwira nashize hafi kubera ko n'ibibazo gabyaje
waravuze ngo tuzosangira ibyiza n'ibibi nese nimba tuzosangira ibyiza n'ibibi no gufata amafaranga abandi ukayica nabi byashitse ga nta kundi uhita wihangana genda ubwira Paul hangana bezana amafaranga abandi cyangwa mdu ya niwo yabizi oya baye kuko se twofata umwanya abantu bakubesha nese niki cyabaye wowe ihangane birashika mu buryo bwashika birashika midu nawe nyine yagize ngo birashika ibiki oya reka nkwereke ikibazo kuntu tugikemura kandi nyine kimuraseka mwebwe nikaho oya reka nkwereke umva mumpeza amafaranga yigendera ikibazo kuntu tugikemura wewe zana nimero z'uwo muntu siko nimara jewe mwandikire mbasi mbimusigurire mubwire ko tuzoyabona mukuru umugabo muzima ufata ugiye gutelefona undi muntu umubwire ngo amafaranga ya kinyakamari yo yokumva gute sakamari ni turamubwira ko turamubwira ko bazibye kwibwa ni ibintu bisanzwe bituma tuzozimushakira gahoro yibye gute barazize mubwire ko bayibye bese ara muri Valentine azabiba tuzibona bakabiba amafaranga bamuyakuye mu nzu mwamuyajana he none se wabetinze bakakurya wabetinze bakakurya ntaco bakoze urumva se ko bataba bakwije uwo muntu ugenda umubwire umuexplique cyangwa ereza umugabo wagira aramubwira nese aratwica se ngo ihangana uwo wari umuntu turamubwira gute bazi turamubwira ko twihenze nyine amafaranga umujura akayatwara nyine yatwaye udiya yibiye mu nzu se reka kurira nyabona umva agira nkubwire sivyo amafaranga baho bazabayiye no kubetinga bakakurya nese umuntu muzima wagiye kubetinga ifaranga z'abandi byagenze gute none nuzi ko zabetinga abandi bakarya Amidu yarasanzwe betinga akarya twabarira tuzoyamuhana sara tujana kuri polisi nadukope uko nanone yadukopse nta kundi kudukopa kurenza uko hanyuma ni ukuri tubabarire nta bindi siko nimba ari Amidu waguhenze sinzi cyakubaye nje sinza mpenda ariko naje nsubiza amaso none wenda umuntu nsubiza amaso inyuma ni ukuri Amidu yampenze je nagwenze shababarira je Amidu je nagwenze ariko iyi prank yari sawa nukuri ngwiki iyi prank Amidu yazane tuyamuhezeruka Amidu nasigaye kina amaprank nje sinshaka abantu mureke ni prank turafite ko wayabonye ni prank ugeza n'Imana umuntu kimaragira iki ngo ni prank cyo cyakimaze kundega uzivyo wankoreye wamvuze ubushize ni mugwana hano turazana polisi ni prank Urandeze amafaranga zose urandeze cyo kirandenze nyine oya buretse amafaranga ari buve bakunzi b'Imwera Studio murabona uko ya prank yafashe yari reka tumwana kuza amaso z'ifaranga reba hari akira mwazibonye zose turazimusubije nta deni turimo faranga zose akantu kamufashe twari dukeneye